ডিভোর্স হৈছে গ'লে আপনি কিনা ফিল লাগিব আৰু আপনি কাৰণে এইটো কি ভাবনা কৰি আছে brother কোনোবাটো ৰাম খাই কিনা না while তাইখান এইটো ড্ৰিংকছ কৰি না বেছি স্পীড ড্ৰাইভ কৰে আৰু ইনা এক্সিডেণ্ট হৈ না মৰে না আৰু এইটো খাই কিনা বি চাকৰা কৰা খান কোনোবা দেখে না তো আপনি কে এইটো ওপৰে ক'বলে আপনি একো আইডিয়া আছে Hello everyone আজি Kunyak Auliang 1st to 6th April 2025 তে সব ৰেডি কৰি না আছে এইটো নিচিনা ইয়ানো বসি দিবি এতিয়া কালচাৰেল ডাইৰেক্ট 1 to 3 মাজতে আছে এইটো প্ৰিপাৰেচন এতিয়া ডেকোৰেচন কৰি না ষ্টাৰ্ট কৰি আছে বেছি ভাল থাকিব এইটো লগা সানডে সিটিজেন লগা program থাকি আছে ইটোতে তামৰ মানুহখান বেছি আহিবল আছে তাহেনকে ইনভাইট কৰি না আছে তাহেনকে মাতি কিনা আছে ইটো লা টাইম দে পাৰিছে ওলা নেটৱৰ্ক ভাল আছে ওলা লাইভ বি দেখাবলে এতিয়া ৰেডি কৰি আছে এই টেন্স আপনি খানকে 1 by 1 ইনা দেখাব কাৰণে মই ফুল টাইম দিব তো মানে নতুন চ্যানেল পালে প্লিজ সাবস্ক্রাইব কৰিবি এতিয়া ষ্টাৰ্ট কৰি আছে তো আপনি খানকে হাইলাইট কৰা নিচিনা লা আজি start kura bra ami khan ki etu janai di ase next video gane subscribe kuri thakibi aro like share kuri lobi kona etu janai di ase itia moi khan kam kura laga olop ami khan ke slide ina kuri ase guna ami khan ke dikhabole eta time shuru hoise let's go guest room gane ide ready kuri na ase etia complete kura bichira ami khan ki dikhai dibo ide shukura khan bra rest game gane bamboo ani ase tangor manukhan bra ide rosi banai ase reskim de aro kam de bandibo garne etu reskim ge lagabo garne patta toko pata ase etu jaga de bhal banai dia bijete to besi bhal hol thakise etia on the process ase the ground ase etu ground majode folk dance aro activities to ire thakibo after half hours tia patta maribole shuru hoise after half an hours after few hours naze so guys Monday aro Tuesday morning day decorate koribo hello aji ide mohan bosi laga same bosi laga YouTube khan ase taila naam do ngamnai wangyan ase aro taila naam do wanglem wangsu right wanglem naga ase mohan sobi YouTuber ase etia mohan la bosi de etia yannu pongwan auliang itu laga kunyak la auliang 1 to 6 April 2025 te already naga calendar de ase to itu laga hisab te mukhan bosi de 1 to 6 April de ase or 1 to 3 I means 1 to 3 de to itu ke chief guest kane sangkai nu bi mate to sangyel laga chief ang Sri Ame Chongwang taige chief guest kane mati gena ase itu la Auliang do besi bhal ho laga ase goina apni han ke etu jinai di ase tai du jin ke olop kotha kobole dibo to etu laga Auliang do apni karne ki bhabna kori ase aro etu la Auliang do kina jabo nisina ase aro etu viewers khan la opore olop kotha koi dile besi bhal hobo firstly time there gane thank you so much idia koanes na this time laga Auliang de hoile ekdam alag observe korle se mohan kile gole ekdam special guest chief ang of sangyen laga invite kona ase to tai bi aibole ase tai kla noina sop edu sangkainu sala kiman dangor khan ase sop tahan be aibole ase aru mohan bi yate ekdam fully ekdam bhal ba prepare gona ase goina apne khan ke to poila edu koi di ase okay second point de wanglem naga ke hodi sabo direct day 3 de sports ase na to sports to amni karne ki feel ase aro etu sports karne amni ki bhabna kori ase olop kotha koi dile ba first to tajun ba sob koi dise kole khan do and first of all mula side pra apnian sob ke advance happy auliang ton sob ke yes and amman sob hope and pray grow the program the palwa jao di amala this time la auliang festival for all the
cognacs. And then apart from cognacs, alag manukan sob ke on our behalf, happy Auliang once again. Outside alag manukan ke. So yeah, brother guys, sports. Oh yeah, we'll just do sports so ekta. Ki gona as a importance kina gona like ekta moment enjoy grow like do festival la naam de do ase and ekta ke like palba and ekta ke knowledge through this sports in idea khan dio idu ase ku kole nai aman sob jani se about the sports so idu ase that's all from my side. Okay, thank you for time dia karne de. Okay, thank you. Viewers ka laga opore itu kobole mon ase. Auliang du hodai sal loi na. To ahasan bi lobo. Next year bi ai bola ase. Aro past life de bi jaise koi na. To itu la poila la time la for the la kotha aro itu la still amahan ba papna kora du. Auliang du mane summer jabole ase na. Summer ja age de. Kundu muribo kundu jinda hobo itu na jani gena loise go na to by chance na taige do maiki pai loise aru taige do pa nai to summer laga itu la piche de next Auliang de if by chance apni laga ex logo de divorce hoise gola apni ki kina feel lagibo aru apni kane itu ki bhapna guri ase Yeah, brother ai dula do ku idea nai muge ku kole nai dula do ai ku kole nai dula do muge do kya na pabe. Okay, ঠিক আছে itu jokes korai nisina aro taige ekta hodibolo mon no do na amahala friends to kunoba do muribo pare jinda hobo pare na to friends kha laga opore aro itu amma baba kha lo opore amni kina ki kobolo mon ase itu upor ekdom short pra ena ko de non sob karne idea kon is na ide summer na pongcha ge ekdom dangerous months te amigan step na gura ge de eniga Auliang do last favorite is na mon life ni bide favorite is na observe kor laga ekta dangor festival ase to mokhan uda inagai bhal life inagai thagibo du ko na pare sob mon la life te hole mon hatte na iswar la hatte ase to mon kali ki happen hobo na jane itu nimide amigan ekdam bhal dakha dam di amma baba khal logode didi bhai kogai bhal logode sadi khan logode dunia te kiman manu ase alag alag jati holi sob ida bhal ba mili gina thaka doile ekdam bhal ase gona moi laga view apni khan opore moi la opinion apni khan opore share gudi ase. Okay, lastly wanglim naka logor kotha gol mon do udai san na itu Auliang de kunoba do ram khai gina na while taikan itu drinks kuri na besi drive speed drive kure aru ina accident hoina mure na aru itu khai gena bi chakra kora khan do kunoba dekhe na to amni ke itu upore kobole amni iku idea ase Moi ku kole nai lagi do Auliang do man itu moment aman enjoy go lage kushi na phala line de lo lage Auliang ase doesn't need aman ram sam khao man free thakgo aru manu ke mara mari kula lo so amana lo so do so itu ane ina na go lage and then life to ki jane na kali ki hole ase man mi na jane do so ina present thakaram de man phal ba jao and itu nishna itu this time la Auliang do ekta lo de moments phal ba share group phal ba thakgo itu ase apni an bi aman bi na ekta lo de so itu ase be careful and then ina khaina ki na gulobi itu bole itu kura bisu life chase bole pula loss mana loss to so itu ane stay safe and once again have a good time ahead. Thank you. imani kotha gol mon ase na khabi apni khala opore ase bole bi etu khai gena he jokom na pabe aru chakra no korbi etu ase na thank you. Video imana end of kuri ase moi Auliang date one day pura ready kuri na 2 day mkhala dance aru itu competition every program ase itu din de he lok pabi koina video moi aji itu preparation laga itu dikhai dia ase so notun channel paise bole please subscribe kuri lobi aru like share koribi itu la din karne rukhi thakibi koina imanda end of kuri ase. Thank you for watching. God bless you all.